Sa headlines, kan mga barata, voters registration kang COMELEC suspendido mo na ngunya na masunod na simana. Nasulong parte kang Mount Asog sa iriga planong patubuan nin punin kahoy. Mga pulis sa syudad kang Naga tinukduan kung paano magdeterminar nin kinarnapan na bihikulo. Awards kang Naga College Foundation sa nakalihis na 24th Regional Inter-CCJE Academic and Skills Olympics dai mabilang. Uyan mga barata, saldaw na ini. Ako po si Cristina Valenzuela. Voters registration kang Commission on Election, suspendido. Uyan sa kuyang report. Pinagsuspender mo na kang Commission on Elections ang voter registration ngunya na bulan ng Abril. Ini para makafocus ang ahensya sa gigibo na Election Registration Board o ERB hearing. Sa nasabing hearing, hihilingon kang COMELEC kung ang mga nagparehistro poon kang bulan ng Enero hasta Marso maaaprubahan o dai. Ang COMELEC Naga nakatalaan na mag-ERB hearing sa maabot na April 21 sa Good 27. Sigon kay Attorney Mike Hulya, election officer kang Naga, nasa 4,000 registrant ang kaipuan nindang desisyonan kung ibabalik sa listahan kan mga botante sa Naga o dai. Pinaglinaw mo ni Attorney Hulya na daitulos magiging botante ang sarong aplikante daw ang nakapagparehistro na. Dapat qualified ini sa requirements kang COMELEC, asin mayong anumang oposisyon o kontra sa indang pagparehistro. Ngunyan pong bulan ng Abril, igwa kitang suspension of voter registration, magkakaigwa kita ng ERB hearing. Ano po, yung ERB hearing, itong pag-approve, disapprove ka mga list of registrants na nagparehistro kang bulan ng Enero hanggang Marso. Ang ERB hearing dates may sa COMELEC Naga is April 21 hanggang 27. Yan po ang samuyang ERB hearing dates. Bali ang aproban o disapprobaran mga applicants 4,000 registrants. Ito nagparehistro kang bulan ng Enero hanggang Marso. May directive sa ang COMELEC main office na itong ERB hearing dates mo may registration para makafocus po kami naman sa pag-check po katong mga qualifications katong nagpa-register. Tapag nagpa-register ka, di automatic botante ka na. Dapat mag-qualify ka siyempre naman sa age requirement, residency requirement, citizenship requirement, tapos may opposition. Kung may opposition man, naman sa mga nag-apply, nagpa-registro, ipapa-upload mo sila. Na yan po ang proseso dyan. Bago ang nasabing hearing, mahagad man ang COMELEC ng kopya sa mga political parties kang mga nagparehistro. Ini para masigurong tama ang gabos na impormasyon na ibinugtakan mga aplikante sa saindang form. Bago kita ma-ERB hearing, na-forest kitang copy ka mga nagparehistro sa mga political parties para kung may na-elect ng mga dekwalifikado, halimbawa ito yung napot ang hinahakot, na baka man taga dyan sa particular barangay, pwede tayo yan maipa-upload para ma-check ta kung duman talaga sa nag-star. So yun yung pagbabasehan ta, attorney? Ayan po to ang ano ta. Sabi nga may due process kita, kung may nag-oppose, ipapapot itong reklamo na dequalified, then tatong chance siya na mag-explain kung aproban ta o dito sa aproban ta ang sa iyang registration. Ayan po to ang ano ta. Sabi nga may due process kita, kung may nag-oppose, ipapapot itong reklamo na dequalified, then tatong chance siya na mag-explain kung aproban ta o dito sa aproban ta ang sa iyang registration. Kung ang maging resulta kang ERB hearing mayong nag-oppose o gabos qualified, tulos man ining aaprobaran kan COMELEC asin idadagdag sa database kan mga botante. Sa ngunyan, igwana ning nasa 115,000 registered voters ang syudad ning Naga. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, voters registration lang subuot ang pinagsuspender kang COMELEC Naga susog kay Attorney Mike Hulya. Bukas ang opisina kang COMELEC para sa mga gustong magkuha ng voter certification asin iba pang transaksyon sa opisina.
Dagdag pa ni Attorney Maiko, mapadagos ang voters registration sa April 28 pagkatapos kang ERB hearing hasta sa May 18 kang presenting taon. Pero itong mga regular office transaction na ba itong pag-release ng voter certification, tuloy-tuloy po ito. Sa man lang yan, ARB dates lang po talaga. Suspended na sa tuyang registration. Tapos ma-resume kita April 28 hanggang na yan, katapusan sa May 18. Padagos sa mga bareta, nasulong parte kang Mount Asog sa syudad ng Iriga, bubugtakan ng mga sidsali sa mga puuning kahoy na nagtutubo sa nasabing bukid. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Matapos ang grass fire sa Mount Asog sa siyudad kan Iriga, kanakalis na simana kung saan apektado ang haros 40 hektaryang grassland. Nagpipreparar ngunyan ang grupo ni Mr. Ramon Parica kang iSentro na matanumanin seeds para sa mga punin kahoy ang lugar na nasulo, mientras sa nagaandam na kang paglaog kang panahon ng tiguran. Sa pagtubo suot kang duot, makakasabay na ang mga seeds na sa edang isasabuag o itatanom. Sa ngayon, nananawagan kami actually na sa mga constituents namin na kung pwede makapag-collect ng mga native seeds ng mga forest trees na kung saan pwede namin gamitin ngayon kasi opportunity na siya sir dahil na nasunog nga yung mga grassland namin, yung grassland area, pwede na namin siyang pa-dispersan ng mga forest tree seeds. So siguro po para sa mas maraming seeds na makukuha, humihingi na kami ng tulong sa mga iba naming mga constituents. Siguro yung mga gusto rin na mag-volunteer na magbigay ng mga native seeds, pwede rin po namin tanggapin dito po sa opisina ng iSentro. May pangapunan man si Mr. Parica sa mga residentes asin sa mga gusto magtao sa saindaning seeds ka mga punin kahoy na nagtutubo sa Mount Asog para mapagplanuhan na sumot ang pagtanom kaini. On the onset sir ng rainy season, Padagos man na pinagbumonitor kang iSentro ang kamugtakan kang Mount Asog sa tabang kang mga residentes na haranidigdi. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa ibang bareta, mga pulis sa syudad ng Naga tinokdoan kung paano magdeterminar ng bihikulo na pinagkarnap. Uya ang sakuyang report. Pinararumpa ang kaaraman kang mga pulis sa Naga pag-abot sa anti-carnapping. Ini sa paagi kang plate spotting seminar na ginibos sa NCPO grounds sa laog ning tulong aldaw, puon kan Miyerkules hasta kasuod mang Biyernes. Sa nasabing seminar, pinagtukar digdi ang mga standard kan mga plaka kang bihikulo, kung paano maaaraman na tampered o peke ang registration markings asin ang familiarization kan mga pulisiya asin tamang paagi sa pag-verify kan mga motorsiklo. Makakatabang ini para madaling ma-identify kan kapulisan kung ang mga bihikulong nag-aagi sa nakalatag na checkpoint may problema ang plaka o hinabunan. Sa ropa sa katuyuhan kaini, maiwasan ang technical carnapping. Ang importansya po nito is hindi lang po sa amin na HPG bilang primary mandate natin, kundi pati po sa mga kapulisan ay makakatulong po sa pagpapatupad ng batas na ito. Ang layunin po natin nito ay tayo po ay makatulong sa mga bumibili at mga naging biktima ng kung saan ay ang mga sasakyan ay nagkakaroon ng problema sa mga dokumento. Yung mga tinatawag natin ngayong technical carnapping ay maiwasan po natin kapag nagkaroon po tayo ng knowledge at informasyon tungkol dito. Hulit takadaklan sa mga napapara sa checkpoint, kulang ang dokumento kang sasakyan, may patanid digdi ang Provincial Officer kang Highway Patrol Group na si Police Captain Francisco Sales. Minsan po may mga ganong pagkakataon kung saan ay kapag kulang ang dokumento, binibigyan naman natin po ng pagkakataon na para ma-provide nila. At subalit may mga pagkakataon din po na talagang may mga naging biktima ng mga sekundamanong sasakyan na kung saan ang nabibili nila ay may problema ang mga dokumento nito. Ang may papayo ko lang ay maging mapanuri po tayo, maging mapagmatsyag po tayo upang makaiwas at masigurado po natin na yung binibili nating sasakyan ay maayos at malinis pa ang mga dokumento. Sa 3-day plate spotting as in anti-carnapping seminar, ang mga investigador kang Naga City Police Office as in mga patroller kang kada police station ang naging partisipante sa nasambit na seminar. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Balanzuela, Newsbreak. Mientras tanto,
Ang plate spotting seminar na pinag-atindiran ka mga pulis sa Naga ang pinakaenot na seminar na ginibok ang Provincial Highway Patrol Group sa paglaban sa anti-kidnapping. Alagad siniguro ni Police Captain Francisco Salas na ipapadagos na ang mga arog kaining aktibidad para mapapusog ang kaaraman ka mga pulis sa pagpatupad kan mga ley o batas sa trapiko asin seguridad kan publiko. Opo, first time natin dito ngayon. So balak natin na maging regular na to, sir? Yes, may tuloy-tuloy na po ito upang sa gayon po ay talagang mapag-ibayo nila at mapaigting nila ang kanilang kaalaman. Nag-iimbitar ang Committee on Peace and Order and Public Safety na pinamamayuhan ni City Councilor Omar Venafe sa mga interesadong mag-atindir sa gigibo na public hearing mapadapit sa proposed ordinance na nagre-regulate sa paggamit ng mask, balaklavas asin iba pang pangtahob sa lalawgon na dain nabibisto ang sarong persona urog na kunyaon sa mga pampublikong lugar sa syudad ng Naga. Ang ordinance pinagtutulod bilang suporta subuot sa mga otoridad asin sa ikararahay kan publiko. Ang public hearing gigibuon sa PETSA 22 alas 9 ng aga sa Sangguniang Panglungsod Session Hall. Saro-saro nang nailulubong ang 4 sa 5 nagadan sa nangyaring road crash sa Banwaan ng Ragay, Camarines Sur. Ang 4 na mga biktima ang gabos empleyado kang lokal na gobyerno kang Lupi, Camarines Sur. Nagpasarma ng resolusyon ang Sangguniang Bayan kang Lupi, Camarines Sur na nagpapaabot ng pagmundo asin pag-umaw sa naging kontribusyon kang mga ini sa lokal na gobyerno kang Lupi, Camarines Sur kang sindan nabubuhay pa. Sa ibang police report, sa Kawit, Cavite, naaresto kan San Fernando Municipal Police Station kang Masbate Police Provincial Office, katuwang ang Kawit Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team Cavite, Regional Intelligence Unit 4A, ang 63 years old na si alias Panong, na taga San Fernando Masbate asin miyembro subuot kang Communist Terrorist Group sa irarom kang pamamayo ni Leseo Cabrales alias Raymond asin Kiko, kang Sub-Regional Committee 4 Bicol Regional Party Committee, nahampang sa kasong multiple attempted murder na may piyansang 120,000 pesos, murder mayong piyansa, asin arson na may piyansang 72,000 pesos. Inaresto ang nasabing akusado kang nakalihis na PETSA 16 kan presenteng bulan. Sa ibang bareta, dawa nagtitipid ngunyan ang gabus na ahensya kang gobyerno, epekto kang krisis na namamatayan sa nasyon, day pinagsuspender kan lokal na gobyerno kang minalabak ang ibang aktibidad sa taon piyesta sa maabot na May 2 hanggang 3. Alagad pinaglinaw ni Mayor James Lizardo na binawasan kang LGU ang mga aktibidad para makatipid. Sigon sa alkalde, kung dati dakol subuot na aktibidad ang ginigibo pag fiesta, ngunyan 4 hanggang 5 na sana. Dakula man subuot ang matitipid kaini sa pondo kang LGU minalabak na pwedeng magamit sa ibang proyekto. Ngunyan, paabot naman ang, sabi mo po, ka-fiestahan digdiyo sa satuyang lugar. Paabot na ang town fiesta and saro man bagayan sa mga controversial topics na digdiyo sa satuyang probinsya, whether to push through or whether to limit the said activities. And kami po, digdi sa local government unit of Minalabak, dahil man po siya completely hinali. Yes, meron kitang kaipuanan tipidan na crisis, pero kung hilingon si mga nasa cultural sector, dinadangog naman ang boses nila. So, ang ginibot instead na completely halion, binawasan ta lang si mga activities ta. And ngunyan, nasa 4 or 5 activities na lang ang gigibuan ta from Dakulon dati. So ngunyan, 4 to 5 na lang. So siguro pirang 1,000 man ang, hundreds of thousand man ang matitipid ta kang ginibo ta to. Sa ibang issue, ngunyan halangkaw pa ang presyo kan produktong petrolyo, naka-hold mo na ang mga proyekto kan lokal na gobyerno kang minalabak sa Camarines Sur. Ulit na kung e-implementar subot iningunyan, sabi ni Mayor James Lizardo, posibleng ang pondo para sa 5 kilometers na patinampo, magiging 3 kilometers na lang ang magigibo, ulikan mahal na presyo sa materyales. Hahalaton mo na kang LGU minalabak na maibalik sa normal ang sitwasyon bago ipadagos ang mga programa asin proyekto kang LGU.
ngunyan tighorold mi ang mga programs and projects mi ta. For example, si gigibon ming patinampo na 5 kilometers kota, kung i-implement ngunyan naharalang kaw ang presyo, pwedeng from 5 kilometers maging 3 kilometers na lang ang magibo. So gabos yan naka-hold si mga papagibon ming mga street lights, mga drainage systems, gabos siya naka-hold. And kapag nagbalik-balik lang sa normal ang presyo kang mga commodities ta, igugutan na tulos yan tanganig mapakinabangan na kang lambang ng mga constituentes digdi sa Minalamak. Ano po? Awards kang Naga College Foundation sa 24th Regional Inter-CCJE Academic and Skills Olympics day mabilang. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Kenneth Del Mundo. Ini ang mga ladawan kan man nainlain na awards, medals, asin certificates na naipuli kan Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education sa ginibong 3 days 24th Regional Inter-CCJE Academic and Skills Olympics kan April 7 to 9 sa Pili Capital College Incorporated, San Isidro, Pili, Camarines Sur. 39 schools participants hali sa mga universities and colleges sa Bicol Region ang nakisumaro sa mga activities, contests asin programs na sinusukol ang skills, camaraderie, sportsmanship asin dunong kan mga estudyante. Kabali digdi ang crime scene investigation, mga recreational activities, athletics, combat shooting, Mr. and Miss Intercrim asin kadakol pang iba. Sa temang Bicolano Criminal Justice Education, upholding unity and camaraderie through sports, pinahiling kan NCF-CCJE students ang Tiger Spirit na liyabe sa pagsungkit kan day mabilang na awards. Naipuli ni Maribeth Soriano ang first place bilang Best Presenter, first place Best Abstract, first place Best Poster, as in second place Best Research Paper. Sindachos Rosales Escalante as in Sidoni Isabel Avenjulia ang first place sa Quiz Bee competition. First po, I'm very proud po na nakauwi kami ng kahit second place lang po. May nauwi kami ng panalo para sa school. It felt so surreal po na maging representative inot na inot and sa kadakol-dakulan man na matitibay na criminology student saro ako and si partner ko sa napili. To become a participant is very special and para i-showcase man din si skills na nanodan may hali sa mga matitibay na instructor kang CCJE. Nasungkit man kan Naga College Foundation sa Modified Athletics ang first place sa 100, 200 and 400 meter dash, second place for 1,500 meter dash, first place sa 4x100 relay, and third place for long jump for male category. Sa female category, second place sa 100 meter dash, second place 200 meter dash, as in first place sa 4x100 relay. Third place sa 4x100 relay mix, overall fourth place ang swimming team, third place sa butterfly 50 meters male category. Sa female category, nakuha kan NCF ang third place para sa breaststroke 50 meters, second place for butterfly 50 meters. Second place swimming team relay medley, second place swimming relay freestyle, third place crime scene investigation, seventh place for digital poster making as in champion for debate competition. This year's performance in the 24th Inter-Trip was a true reflection of our collective dedication, discipline, and unity. From the very beginning of our preparations, we focused not only on skills and training, but also on building teamwork, resilience, and a strong sense of purpose. I am incredibly proud of everyone who represented NCF-CCJE. Ang mga taryumpong ini kan Naga College Foundation urog na ang mga criminology students resulta kan halawig na preparasyon, teamwork asin collaboration, patotoo na bako lang sa academics, exams kundi pagpanday kan sa inyong kakayahan, tibay asin talento, kayang-kayang makipagsabayan kan institusyon. Para sa GMN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baratang nakalap kan was pinuksog na puwersa kang GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na follow ang sabuyang official Facebook page GNN TV48 Naga. Madagos kaming mahatod ni mga baratang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa sabuyang official YouTube channel GNN TV48 Naga.
para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Maski aldaw ni Sabado. Ako po si Cristina Valenzuela. Asin ini ang Channel TV 48 Naga Newsbreak Weekend. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. Naga College Foundation has built futures through learning. Today, we carry that same purpose into a new frontier where learning goes beyond the boundaries of the classroom, with technology helping students bridge between potential and opportunity. With the digital age challenging us to rethink what learning means, how can we strengthen our communities and shape generations of leaders who will carry the spirit of service and excellence beyond our campus? Digital transformation is not just about adapting technology for the sake of it. It's about widening the path to opportunity. Every learner can access the same quality of education with the same confidence to thrive in a fast-changing world. With the support of digital platforms and our partnership with Samsung, every teacher and student is now equipped with a Galaxy Tab A9 Plus. The single step has transformed access to learning, allowing classes to continue wherever our learners are, regardless of circumstance or environment. Our educators are no longer limited to traditional teaching method. They have been trained to use app and online platforms to create interactive, data-driven lessons that adapt to how each student learns best, bringing energy and relevance into every subject. Students, in turn, are collaborating digitally across teams and disciplines, mirroring the very environments they will soon enter in the professional world. We have taken learning beyond the classroom, empowering teachers to inspire and students to lead by embracing technology and making tablets part of our curriculum. Our digital transformation is not simply an adaptation, it is transformation driven by purpose, guided by innovation, and anchored in our belief that education must always serve people first. Our mission to democratize technology in education has taken a significant step forward with Samsung. By empowering every student to leap into the future, we ensure that true transformation begins where opportunity is shared by everyone, everywhere.
Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Tanga diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa Channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa Channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Ano nga ba ang go bag? Ito ay isang halimbawa ng go bag. Maring ito ay isang maging backpack, duffel bag, or sa pagkakataong ito, ang aking go bag ay isang dry bag. Ano nga ba ang laman ng aking go bag? Tubig, pagkain, at gamot. Hygiene kit. Meron pa ako ditong sabon, toothbrush, toothpaste, at shampoo. Flashlights and headlamps. Advisable na magdala po tayo ng power bank. Of course, your communication device, notebooks, and other documents. Duct tape and masking tape. Working gloves. First aid kit. At this moment po, naglagay po ako ng dalawang klaseng rope. Raincoat. Meron po ako ditong mirror. Extra batteries. Whistle. Ang layunin ng Bureau of Fire Protection ay ligtas na buhay at ari-arian. Sa muli po, ako ay si Fire Officer Juan Baquero from Bureau of Fire Protection, Naga City Fire Station na nagpapaalala, laging maging handa para ligtas sa sakuna. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up. We set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future. You leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, let's lightning your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. Jika na ba? Be a tiger today.